Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Abusuafo ene adofo mema obi bia akwaba sonko de eba too much age eso Ghana wahala dwumadi na ebre asosamo somfo muni aba epiesi kapa ene nso mede ebebe somo na ene de nsema aba beto yapno eso de esewani ensese ye ka editone yembunra ensem no emu no ye nuabe ma yem papa ndi ede Kelvin wababonte abisho disappointment awenya ewo mampanyi his excellency na nadodankwa ekufo Addo ene na pamfo ne medwumayefo ne ebiemso na manyoko MPP ehun na abusuafo mo beka ye na no kwesi ada mampanyi ba bonte ndi nsem bi bebetu dwa na chese COVID-19 ye yare no zese no tre etu atese ewo ye mayi emu achese ye hwehwe ni mu anase nyoma na nka enkane ne ye de brain asese ye hye nose mask ye wo yensa ye use hand sanitizer na se ya tuni nyina ejeje mu ne no na ode ye ni ekokosi parties wedding na ebiemu ntutu ni year of office program funerals ene de keka ho se womo sa nhyiemudie we na akose the spread of coronavirus and as COVID-19 yi amano etimi etu atese na enumu na chese ebusuafo information minister 𝐁omb eba abonten ebe kasa ede efa ho na ne nkasa yemu na enede Ghanaian based American investigative journalist and de Kelvin aba abonten I show disappointment ewo wono 𝐁omb emu ne bemsu ye mampanyi his excellency na nadanko akufado se wo mo entimi enje ohaw no aba omanyi eso no embo wo mo ehun so because 2020 ye rallies a course so any MPP for nam ha NDC for nam ha CPP nam ha PPP for nam ha GP ne de keka emu nyina tese obi a campaign obi a rally obi a pedo because of abato obi betimi akọ baabi tese rally na se no wonhye no smas wonye yi esoso ni ama no de ejina ehonum se social distance na no work one se rally na se no ebi ene won mama pani ogina ase ekasa yempo ka se o we die mama yentiti yemu na yenim se yare we wo o ma hwa ye hwe han because of abato ni post na position a wo mo painting ama yare na tre awia wo mo de kwa akoso funerals parties ni end of year programs a kokọ so no se no na ama COVID-19 na atrene no na chese ama Kelvin ehu ne se ye mampanyi aye den ankasa ye pan na odi nani ese 𝐁omb so no wo se I was so no crampo, so I Minister of Information crampo. One J a year blame no crampo almost because say na a course so nunti na man numbers na baso na say no when hunu say 𝐁omb gradually no wo beye or ye anase wonam this honest politician a kwan so a enesa na wo de nsem no etu edwan na abusuafo say na wo de ebeto abonten or say were you not in the country when the government announced through 𝐁omb that every figure is supported by science and data? The government never take responsibilities because before the election, we saw how people were on the street. We saw people from Europe go through VIP without being checked. Are these not the causes? We have failed to take responsibilities because during the July Kotoka was open and people from outside entered the country. I used to think 𝐁omb is honest and truthful, but he is changing. I am disappointed. I will not
follow you again. We any a year and someone what day 2 a year a dry essence when they say bra saa we ye ne because rallies ne won ko ne be because na just say Kotoka International Airport there da hon men ko fone na VIP nya dey say ye check wo mu ye nhwe wo mu mpo ne yebusa nipa na say ye ya kehwe wo mu hu se nipa ya wo be yare wo bi ana say wo ni bi wo ye wo bi a wo ye career of COVID-19 ana say wo ye career ya hwehwe saa ne ma we nyina aji na say net day say we koso na mo baba be kasa na mo ne mama nyoko no mo de nsema baba be tu na say mo de blame no ana so bo no ebe bo ankra bi parties bi paps bi ne de ka ho pa dia ene na wodi ye wo mo hu ya pa ye titu ene ye papa ye kojo opon enkoma ne nsem no sa ena wodi etu ye edwa na no na dodo na e ka say we de Kelvin de work kan ne kwan so a eno because empenifo no eno ma bebre ena rally na ase no ko ye na sususo ebien no won mo de so bo ne ebo mo na sesese enyoma koso na se COVID-19 no susu edi atesa we de ni kwan se de so bo no ebo ebia se asori bi ana se mocks bi ana parties bi ekoko so ana se bi ye kan say funeral bi because now a year for ni bibia no obi a make sure say one fan of enwon to asem na so MPP NDC amanyoku abana amanyosam dia that was 2020 no moto sa nyoma ni na ajeje mu enti won manfa so bone embo wo mu a na ebusiafo wo hwe de ye Kelvin ne nsem odi etu dia wodi se woka anase nanka ehu ehia na ebusiafo fo ade nche no ebeso me ewutuma GH comment section ebiem so like a videos na share all the social media platforms and so follow yen your IG page near Twitter page so atuma GH_ Facebook 𝐁omb GH ekeskapa enimidi aha ena ebre ebema me kwan ama me di dwumadie no esi that's ne yebesane the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura